Komšije. Bruno i njegovi cimeri stanuju u jednoj visokoj zgradi na Novom Beogradu, u velikom stanu na 4. spratu. U susednom stanu živi profesor Ivić. On voli da priča o Srbiji i Francuskoj, kao i o njihovim odnosima u Prvom svetskom ratu. Dole, na 3. spratu, stanuje komšija Dragan. On voli da priča o vladi i opoziciji. Pored njega živi Bakarada. Bakarada voli da priča o starim vremenima i svojim mladim danima. Gore, na 5. spratu, živi komšinica Leposava. Leposava voli da priča o paprikama, o pijaci i o drugim komšijama. Na poslednjem, 7. spratu, u malom stanu, živi Brunova drugarica Sofija.